Kasing Achik State People's Front ASPF kalapan pawi kajing Pyrshah kajing le jong Khuborjylla ki basyong bean hasnong Thakuranbari Southwest Garo Hills District banwanra ya ka scheme Jal Jeevan Mission JJM banpen bakilalong try hakani kasnong yakani kajing wanra ya ka JJM scheme hakati kasnong lale da ka Assam State Water Resource Department banpen scam ya kajing kam try jong Khuborjylla yakani kasnong ka Assam kalawantay ya ka top pelang hakini kasnong kabahap Meghalaya klem ka jingtip ni Jingkyntur ktin na ka sarkar Meghalaya. Kani ka jingle jang ka sarkar Assam kalong ka jingtombor bean ya kiriulom achik ki basyang hakini kasnong.